laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'ma. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة سوف يدور حول ما فتنه المسلمين أو الناس جميعا، ألا وهو مشكلة الرزق. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo en yettude o haanaɗo yettede ɗum ko Allah o waɗani en sen yettimo himo jonnude en, si en yeddimo kadi hatta arsike on tippo ara e meɗen. ñande be bakkatuji men ɗin no iwde ga ƴewa yaha ka makko, ñande be arsike makko no iwde ka makko tippo ara ka meɗen. fi en yeddimo o kupirari ɗum arsike on, sey yettimo o ɓeyda, sey yeddimo kadi hatta kadi okkoro en. ko oɗo wiyete Allah, yo Allah waɗu en yettoɓe mo harana en yeddoɓe mo. hiɗen juula e o wiyeteɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, Allah tagi tagefo ngon fof min ladun adam ila yawmil qiyama, jogandema adam ha ñande dargal dari o ndaari o tawi ko o wiyeteɗo Muhammadu ɗo woni ko ɓuranimo. juule e oɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko oɗo tun kadi golle ɗen fof Allah inni min Allah miɗo waɗude, malaika ɓen kan no waɗude, mi torike onon gomɗinɓe ɓen foppo waɗe. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. haray juulugol a juula e oɗo ɗa wondi e salligi, a wonda e salligi, hiɗa laaɓi ma a laaɓa, a juula e o wiyeteɗo Muhammad. sa juuli e makko nde wotere, Allah juula e ma nde laaɓi sappo. sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa ala kulli man istanna bi sunnati wahtada bi hadihi ila yawmiddin. ɓawo ɗum ɗo hiɗen duwano ɓeygure makko nden kanko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe makko ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi muɗum seeditani ka Qur'an, o inni laqad radiyallahu anil mu'minin. gomɗi Allah on yarlike gaye ɓe gomɗinɓe ɗo ɓe fap maɓɓe. o inni onon ɗo kadi golle kala ko yiɗuɗon ande fodore moɗon ko aljanna. yo Allah moɓidiren e ɓeɗo ko aljanna makko.
haray kadi hiɗen du'ano kadi ɓen ƴettunoɓe jawle muɗum e jiiƴam muɗum e wonkiji muɗum yarniri l'islamu ha wawi en hewtude hande hino tawa e meɗen mawɓe meɗen yangiɓe fi meɗen neyri ɓe dina l'islam jibinɓe e nder dina l'islam acciti golleji muɗum fop ƴetti ko mari fof kippi fi ha yen faamu dina ɗen toro Allah kala fatiɗo e maɓɓe yo Allah taw hara ko firdawsi la ala ko to woni werde makko yeru luttuɓe gurdam ɓe wonɓe hakkudeji meɗen eɓe ala ɗo yo Allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane ɗen ɓawo ɗum ɗo fof yewtere anden e nder minitaji nogay ko honɗum woni yilade ko hunde tawata hino tampini mofte ɗe moƴƴa julɓe ɓen ma ɗum wiye yimɓe ɓen fof probléme fi ko wiyete arsike mo be no huuli tun wata perdu mo be no huuli wata ronku heɓugol mbuuɗi mo be si dépense ay haray hino huuli wata naɓuɗi goɗɗi ronka artugol nelaɗo sallallah alih w sallam hiɓe yetade ɗe toɓɓe sappo ko ɗeɗo woni saabije uddital fi arsike a haton jina yahugol goɗɗo yo windano e lekki arsike sa gollitiri ɗe toɓɓe ɗo sappo naɗe fof kono tan on ko ɗeɗo wata permettude fiyen wowlu ɗo ɗeɗo si a waɗiɗe arsike ma on haray ko udditotoɗo muskilatu risque ayuha ahibba yaqulu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam la tarhabanna alfaqra ma ishta fi gadin likulli gadin rizqun min allahi waridu inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi gadin ma yakun woɓɓe ni ko makone la sallam woɓɓe no inni ko karamo ko ɓe yewtude yewtere ɗo wowata hulu basal wata hulu tampere on Allah yo taguɗoma o landakima o ne'uma ha janɗuɗa a foofay a yahay a ɗanoto a finay wo ko o jogi arsike ma on wata hulu ko wiyete tampere ta hulu basal on arsiku no waɗama hanki e alkamisa ittuɗa koƴe soƴƴuɗa hirtuɗa holtuɗa ñawdiɗa hoɗuɗa wo o kadi ko capable kadi arsikugol ma hande e juma e janggo e asawe kadi fodde hiɗa hoori wa fi samai rizqukum wa ma tuwadun arsike mon on kaka kammu dow ga woni e konko foda ɗon o accari mo ka leydi ga sakko hara goɗɗo grève waɗe yahe bonneɗo joni fof lance o halfinari kadi arsikeji meɗen ɗin kadi bani adam hara ko ñamowo hara joni so tampi ha o ɗuytay ɗon seeɗa hara fof hewtatama po jonni ɗum o waɗi ka kammu dow ga en wata hewtoyde toon o waɗi kadi e juuɗe malaika ɓen wa fi samai rizqukum wa ma tuwadun ñande be ñande arsike hino tippade ko iwdo toon ara leyga tawama ko yeru ko winduno kon kadi so windino ko ennero heɓata e nder ñallal si fof moɓodiri ko on ɗon heɓoto so windino kada heɓata hande ennero e nder ñallal ngal si fof moɓodiri ɓe watama hokkugo ennero goto ko ɗum sinelaɗo sallallah alih w sallam nodduno paykon kon abdoullah ibnu abbas radiallahu anhu ma wi yoyni ya hulam wo ko ayyo paykon ko ayyo suka ihfasillaha yahfasik reno e allah allah renata o yahoy hawle to ngo inni wa alam anna al ummata andu si mofte ɗen fof moɓodiri ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak si adna on fop moɓodiri yimɓe e jinna adiɓe e sakkitiɓe fiyoɓe arsike hun gotum kun allah windananoma ñande heɓuɗa balɗe temedere e nogay ka nder reedu yummama ɓe wawatama kon jonnude woya andu kadi wa alam anna al umma law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu llahu alayk si ɓe fof ɓe moɓodiri kadi fiyoɓe lorre gotum pet ɓe ronkay si tawi allah windananoma kunɗo ñande heɓuɗa balɗe temedere e nogay o sakkitoro e hadis wo rufiatil aqlam karambi windirano ɗin ka lawhil mahfuz ɗin ɗon ɗi ɓantama hande kadi wa jaffati sohof ɗeri ɗi yoori kadi hay hunde winditatake ɗon mo be meɗen koko windano ɗon ko ñande heɓi balɗe temedere e nogay koye hoore ɗum woni e yahude ɗo goto e meɗen noon anda ko honɗum windano toon ɓayne laaɗo sallallah alih w sallam maki ɗum ɗo mapinno sahaba ɓen ɓeyni awa joni noon ɓay windama lanni hande kadi ko fi honɗum e wone gollande ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadise daɓɓo wo imalu fa kullun muyassarun lima khuliqa la wo golle mo be moɗon newinante yo gollu sabu konko o taganano fi muɗum toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurno e hoore ɗum ɗo ƴetta e hoore ɗum ɗo ayyuhal ahibba min mafatihi rizq no jeeya e saabije ko udditata kon arsike bani adam awalan al imanu billahi ta'ala gomɗingol Allah hoolomo kadi gollitira ko wi kon qala ta'ala fi muhkami tanzil
walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-sama. wosi tawino hara ɓe yimɓe ceye ɓe gomɗinino ɓe hulino Allah min udditanayno ɓe barkiji ɗin ka leydi gawo ka kammugo. leydi ndi yaltina ñameteji ko ɓe ñama, kammugo kadi saƴina toɓo kadi ko yarnirte ɗin ñameteji goto soñotanoko. kono ko wonno hin o inni walakin kazzabu, ɓe fenni ɓe hoolaki. ko ɗum ɗo woni sabu sattende ko heɓi bani adama on kon fewno ɗo. saabiwal aranangal ko al iman billah, gomɗin Allah. andu arsike ma on nayi juuɗe goɗɗo, woni koye juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala. bani adam no hani gomɗingol piiji ɗiɗi, hakkille maɗen fowtoto a fowtoto. andu a wawa mayde, goɗɗo wawama warude balɗe ma lannare. mustahil, ko impossible, wata wadde. ko sattene nden satti wo, ko lette ɗen tiiɗi wo, ko heege ngen woodi wo, a wawa maygol hara hiɗa luttiri yeru fofango woto e hoore o aduna ko windananoɗa ñande heɓuɗa balɗe 190. woni go'o. ɗiɗa ɓunɗum kadi a mayata kadi hara hiɗa luttiri yeru woɓande wotere ndiyam ma ŋappande wotere lemunere ma pomre, arsike ko Allah o windannoma kon. arsike ma on a ñamaymo ma yaramo ha timma tis, si wonkima kin yalta. sa jogitike ɗiɗo hakkille maɗen ɗe fowtoto. ɗiɗi min mafatihi risque aidan kazalik taqwa llahi azza wa jalla, kulol Allah kene e gundo. qala ta'ala wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. wo kala on hulɗo Allah on arsikaymo, Allah waɗanaymo yaltirgal, kala ka o ɓitti Allah addanaymo porde sorti. wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, o arsikama kadi e nokku ka a habbanoki, si kulol Allah ngol heɓike. ko ɗum ɗo woni ɗiɗi min mafatihi risque. salisal min mafatihi risque aidan ayyuha al ahibba al istighfaru lillahi ta'ala. qala ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. tammun ɗum e ko udditata arsike bani adam ko hebbingol insinanagol Allah subhanahu wa ta'ala, wigol astaghfirullah wa atubu ilay. bani adama jogita ɗum ɗo. no woodi hadis ka ɓe nela sallam no maki man lazima al istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli bala'in afiya wa razaqahu min haythu la yahtasib. kono Sheikh Albani himo lo'ini hadis on, mo inni hadis on hino lo'i. karama koɓe goɓe inni hadis on hino yaadi e aya qur'ana on faqultu astaghfiru rabbakum, min inside ka joomi mon innahu kana ghaffara, o laatike ko heewɗo yaafagol bakkatuji. ghaffara ko sigatul mubalagha, si ɗuuɗi ha o yaafoto, sa waɗi a tuubi o yaafo, si a waɗi a tuubiti kadi o yaafo, ko ɗum woni ghaffar. sigatul mubalagha ko taƴugol e taccitugol. taccitugol ko tuma taƴuɗa ha gayɗa noon, si taccita kadi ko taƴunoɗa kon, ko ɗum woni ghaffara. si woni ghafur ɗon ko yaafotoɗo gotum, si woni ghafir ko ismul fa'il, si woni noon ghaffara ko sigatul mubalagha, himo ɗuuɗi yaafagol no bakka toon ɗuuɗiri wo, ko noon kadi woni o kankadi o yaaforta. fodde am bani adama on ɗa faggitade bakka to toromo yo yaafoma, o yaafotoma bi isnillahi ta'ala. rabi'an min mafatihi rizq ashukru lillahi azza wa jalla, yettugol Allah subhanahu wa ta'ala. wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum, wo jantituma nde joomi ma ewnino o wondiri, o inni mi wondi son yettilam min Allah, mi wondi mi ɓeydanay on. sa heɓi ennero a inni alhamdulillah, mi weltanikema Allah arsikilan oɗo, mi torikema ɓeydanan kadi o ɓeydante kadi. ko Allah yewtika Qur'an ko kanko wondiri kadi la in shakartum, mi wondi son yettilam min Allah la azidannakum, mi wondi kadi mi ɓeydanay on. kono bani adama yo selu konngol satti wonde hiɗa illa satti hara a sattiraka, hara leer mo wiɗa satti on ko leer ka du'a jaboto Allah ƴetta ɗon o sattinanama sabu mum. bani adama yo jogo konngol moƴƴol alhamdulillah. si tawi hino weli wi alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat, si tawi sattende hun ari e ma kadi ko innu alhamdulillahi ala kulli hal, mi yetti Allah no alhaali on ardirani lawo,
kono wullitagol tun hara kontu ma no heewi tew wullitagol hiɗa jogii kellal wullitagol hiɗa sellira wullitagol a sokaka wullitagol a walaki labtane wullitagol kaydi hino timmi wullitagol ɗi nemaji ɗo foppo yejjitaɗi fii tum mbuɗu ma gotum hino ɗuyta ɗo ballal ma mbuɗu ma hino kupa ɗo ma hiɗa yaltina ɗo golle ka fottuɗa o hiɗa ɓiññini tun hiɗa ñirɓini wallahi ɗum ɗo ko ronkugol yettugol Allah subhanahu wa taala andit no woodi woɓɓe arɓe ndi leydi ɗo heeɓi duuɓi sappo e joyi ha hande heɓari kaydi an hiɗa jogii ɗum ɗon a hana yettirgol Allah no woodi arɓe ndi leydi heeɓi duuɓi sappo e joyi ha hande heɓarɗo contrat an hiɗa jogii contrat dire e déterminé hiɗa wulla tun no satti a hana yettugol Allah no woodi woɓɓe ni hiɗa jogii ɓeygu goto ma ɗiɗo ka nder suudu hino ɓutti ma hay so tawi ɓutta woɓɓe no ronki heɓugol hay ɓeygu taw a hana yettugol Allah no woodi woɓɓe goo ɓe ɗaɓɓino ɓe dayi labtaneji ɓe ƴawri ɓe joldi fiyo ɓeygu maɓɓe heɓu hay so tawi ko yanu reedu han joni ɓe ronku ɗum hiɗa jogii ɓiɓɓe tato nayo jowo hiɗa wulla tun no satti a hana yettugol Allah a anda ɓiɗɗo ko nema ko Allah subhanahu wa ta'ala ƴettata jonna ɗum mo faala o Allah no inni ka qur'an makko lillahi mulku samawati wal ard ko Allah wodani laamu kammul ɗin e leyɗele yahluqu ma yasha himo taga kala ko faala yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau zukur aw yuzawwijuhum zukranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima o sendi yimɓe ɓen waɗi ɓe catégorie ji nayi o inni ɓeeɗo mi okka ɓe worɓe tun ɓeeɗo mi okka ɓe rewɓe tun ɓeeɗo mi jillidirana ɓe worɓe e rewɓe ɓeeɗo mi waɗay ɓe ko ɓe jiidota ko fes si Allah waɗinoma ɗon ko honno wawɗa si médecine aduna adla o fof moɓodiri fi jonnugol ma ɓiɗɗo ɓe ronkay joni noon an o waɗima ka heɓay ɓe worɓe e rewɓe no woodi annabaɓe ɓe heɓari hay hunde no woodi ko wullitoɗa ɗon inna hino satti si goɗɗo nde no wullito no satti ko taw hara hay hunde ala andi te qissa oya neɗɗo tawata juuɗe makko ɗen ko dangujo ko o boofojo ko o bunɗo kadi goɗɗo goo selluɗo no haari tew cellal on no yalti no ɓorni ha moƴƴi yaltani hoore mum o yaltinaka himo jinda o ina o adna satti o ari o tawi o dangujo o bunɗo o boofojo no jooɗi hino hayla hoore no inna alhamdulillah emba mi yetti Allah alhamdulillah emba mi yetti Allah oya dari hoore makko ha oya andari hay goɗɗo ari o inni an Allah danginɗinima o boofinɗinima o wumini gite maɗen ko honnum kadi woduɗa ko yettata Allah o inni wo si Allah danginɗinilan o boofinɗinilan o jaɓi gite an ɗen kono o okkilan lisanan zakira ɗengal jantotongal inde Allah no woodi woɓɓe gooɓe o okkari ɗengal min kadi miɗo ɓuri ɓen ɗon on sayi oɗo o dari o daari o tawi ja kanko hay hunde ala ko mankanimo wallahi musidɓe julɓe sen calcule yen tawa hay hunde ala ko mankani en sina fi yen ɗaɓɓu ka tawoyen Allah subhanahu wa ta'ala ka tawoyenmo ko ɗum hanuɗen ɗaɓɓugol hande kadi amma ko lutti kon nema aduna fof pellet ɗum ko lannay ɗum kono noon sa heeɓi nema lakara on hara heeɓi ko lannata yo Allah okku en nema lakara si ɗum ɗon feƴƴi min mafatihi risqi aidan almiftahu lhamis al infaqu fi sabilillah dépensugol fi Allah dépensugol jawdi mo dépensa hoore ma dépensa ɓeygure ma ɓeygu ma e ɓiɓɓe ɓen e famille ma on e julɓe ɓen fof e kala ka wiya fi sabilillah qala taala fi muhkami tanzil wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu sen gomɓini o aya ɗo kala ka wiya fi sabilillahi a dépensay oyni wo kala wo ko dépense ɗon immorde e hunde min shay ala sihati nakira kun janɗi kun fanɗi hara ko ɗum ɗon woni ko joguɗa dépensa fi Allah Allah ini fa huwa yukhlifuhu kanko Allah o lontinante konko dépense ɗa a condition hara hiɗa hooli pellet ko mi waɗiri ko fi Allah mi waɗirari fiyo directeur welto mi waɗirari fiyo imamu welto mi waɗirari fiyo hay e goto welto ko mi waɗiri ko ha Allah welto si Allah weltiki haray tampi pour les autres ɓen to no waɗi o hande kadi Allah inni fa huwa yukhlifu kanko Allah o lontinante ko ɗum si gando goto o inni wo hawnimo neɗɗo marɗo jawdi nanayɗo goɗɗo no wiya wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu kala ko dépense ɗon immorde e jawdi mon ko marɗon kon Allah lontinanayi on ƴetta jawdi mum ndi mara ronka dépense de fi ɗum ɗo wo haray on neɗɗo ɗon on hino hawnimo fi honnum a gomɗinari aya on noggo ini wa man zallazi yuqridu llaha qardan hasana o ini noggo in tuqridu llaha qardan hasana si o ñawli Allah ñamande moƴƴere hara ko fi Allah waɗiri ɗon yudaifu lakum Allah sowanayi on ɗum kadi o lontinana on ɗum ɗon kadi
siɗen gomɗino ɗon ɓe musidɓe meɗon kaɓe hewti ɗo yo Allah ittuɓe o soñjamo ɓe woni o enen kadi danda e natugol e ɗum ɗon ko hombo ronkata ɗum ɗo 50 euro inna mi waɗi ɗiɗo fi o nokku ɗo luttu fi ka Allah rewete mi waɗiri ɗum ɗo fi wata nokku on iwka Allah rewete no yaha tawata ko fika keferanka ko wowlete no woodi woɓɓe wonɓe ƴettude jawle muɗum dépense église itte église watte juulirɗe Suhaybu Rumi jawle ɗe o accuno ɗen on say sen compari jawle ko jogino kon ɓayɓe nangimo ɓe inni o yata Madina jawle ko heɓi kon fof ko Makka ɗo heɓi o inni wo simi yeetike on ka jawdi andi woni on accitay lam mi yaha ɓe inni hi o inni hindi nokkel kaari ɗum warana ko inte joni milliardaire ɓe ɗo no ɓuri hay jawdi ko Bill Gates jogi ko Suhaybu Rumi jogino on say o ƴetti saabeji ɗen fappo joni ɓe o yaade l'islam enen kadi en nani ɗo tugalal l'islam no foggita liɓegol fiyon ɗum si nokku rewama ka Allah rewano ha yehi tawi ɗum noon koye wontu hande kadi ka Allah yeddete hiɗen woda ɗon bakka ton o huuɓitoya en fof meɗen Allah noon hino andimo be men ko jelu mari message on kadi o hewtima si ɗum ɗo waɗari ɗum ɗo waɗay sa mari jawdi ma ndin ha ɗum ɗa waɗi wallahi summa wallahi Allah landitoytoma yowmal qiyama mo be wata ronkan ɓeɗo jogandema 50 euro musidɓe julɓe tedduɓe waɗu ɗum ɗo anda a ɓanti dina l'islam andi to woɓɓe ko wonkiji mum e jawde muɗum ƴettuno yehi ha ɓoyi fiyo l'islam hewti en ɗo hande hewti en ka hewtari en an kadi a anda ko hombo e hombo rewoyta ɗo Allah ɗin baraji ɗi tawama ka wurɗa ɗo tawa ɓiɓɓe ma tawa ɓeygure maɗa hayyan aw mayyitan foti hiɗa wuuri foti hiɗa maayi wallahi summa wallahi baraji ɗin ɗi tawoyte nala nelaɗo sa sallam ɓe maaki iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas wosi bani adama laatike fure o maayi haray golleji makko ɗin fop darike si wona piiji tati no tawa e ɗin piiji tati sadaqatun jariya sadaka ilowo ɓuri o nokku ka wona rewede ɗo o yiɓe musidɓe me ƴettunoɓe o nokku ɗo e hoore gere karba wi ha ɗum tabiti ɗo wallahi summa wallahi ko fi Allah wonno ko ɓe ƴettirno si tawi hinano fi Allah wallahi haray no ɗaninoke nda refe on ɗo ko yimɓe jelo woni ɗo aron ɗo daron ko fayi ɓe jelo woni e jangude ɗo aron samedi daron ko honɗum wona wajeɗe ɗo ko naforeji jelu heeɓi ɗo ila ɗo ƴetta 2008-2009 ɓeɗo wallahi summa wallahi anni e maɓɓe on ɓay tun o laaɓuno ko wuuray ila yawmil qiyama la masjidum ussisa ala taqwa min awwali yawm juulirde sincirande hara fondation on so basman on ko fi Allah ko wallahi nde yanata fi mum ila yawmil qiyama hande ni siɓe faala ɓe waalo ɓe ɗano ɓe laɓɓina ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe hucca fi ko wona waɗede ka ɗo wuuri ka wurari yimɓe jelo fewno woni sujjude ɗo tiinde mum inna astahfirullah inna subhanallah nden juulirde ɗon nde mi nani fi muɗum ganɗo alaji ousmane kamɓe ɓe humpiti fi muɗum aron kay ɗo 10 euro 20 euro harna waɗugol pièce ko señƴata fi ka Allah rewe ko anditata si woni noon joni aronki waɗugol ɗo 10 euro 20 euro si tawino hara ko an ƴettayno wonki ma yaha soppinire fino dina l'islam karonkoɗa 10 euro ɗo wallahi ƴettatano ka fa yaha kadi neɗɗo fof neɗɗo si dargal darike joni ka wonnen ɗo mo be ko immintinoyte yawmal qiyama koye hoore anni e mum na ya waɗu fiya ardo na ya waɗu fiya juulu ɗon ko ya waɗu fiyo l'islamu wuuru nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki laysa minna tawaka e amen menen julɓe ɓen man lam yahtammu bi amri lmuslimin kala on mo tawata probléme julɓe ɓen an ɗum concernama innugol ko to waɗiri ɓay hina menen wo andu a tawaka e julɓe ɓen sa yii sondu no jooɗi e hoore musidɗoma innu immo e hoore amen a anda si ndu immike ɗon ko on to ndu jooɗoroyta mino toro rabbul ibadi yo Allah okkor en ko waɗen ɗo wonen saabu hara ɗum ɗo jattaka almiftahu sadis min mafatihi risque an nikah saabiwal jeega ɓangal e saabije ko udditata arsike bani adama ko desal jombugol bani adama kala jombirɗo hara ko jombirɗa ko fi Allah fiya wawu jogitade hoore ma e ko boni Allah subhanahu wa ta'ala o ƴetti garanti o kanko arsikayma Allah subhanahu wa ta'ala o dalika deftere makko wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara si tawi ɓe laatike ko ɓe wasuɓe yuhnihimullahu min fadli ko Allah woni ko arsikata ɓe immorde ɓural makko ngal hara ko fi Allah woni ko waɗira mi waɗa ɗon entre parenthèse mi toro babiraɓe ɓen ɓay ko kamɓe woni yeeso an ɗo ta goto force ɓiɗɗo mum jiwo fi okkitirgol lillah hino lundi dina l'islam haray a soñji ɓiɗɗo ma on kadi dewgal no hani welugol
itten ka hakkille men dewgal wela muusu waɗen ka hakkille men dewgal no weli dewgal ko haanu ɗum welgol ka nder suudu si dewgal welaari ka nder suudu bani adama on o soñjoto o yaltay ka yaasi tum fof yiya annda hino ka mbaade makko oɗo probléme hino ka nder suudu sa ƴetti ɓiɗɗo ma a forsimo ko ɗon mayata wallahi hara a naadimo yite jahannam an nene makko mo wonduɗa on a yewno suɓiɗa inɗa ko oɗo ko fi hon noon dolanta ɓiɗɗo ma on ko be ɗon o mayata ko honɗum dolanta ɓiɗɗo ma on ko be ko oɗo tun o jombata ta en yowidir musidɓe julɓe tedduɓe kaydiji fayɓe ɓen ɗo e jokkereji enɗan ɗin yiida yaada ta jokkiri enɗan e hoore kaydiji ɗin hino moƴƴi kono noon ko si tawi lorra waɗata ko honɗum woni ɗum ko menen wondi e fayɓe ɓen ta babajo on innuɗo joni ɓiɗɗo mum gorko on ko ɓiɗɗo koto mum on jombata ka meɗen fino on arda ɗo heɓa kaydi haray a son jiyoɗa so tawi o yiɗa wallahi musidɓe julɓe teddu si tawi noon himo yiɗi wallahi jombugol ka fami haray ko hunde laɓade kono si tawi tun o yiɗa wallahi ta dolumo si tawi ko jiwo on kadi la même chose yewtidu e makko ha famodiron ɓerde makko nden jaɓa wallahi ɗum ko nema labaɗo noon haray iwi ka hunduko yani ka jiifa amma noon dolugol mo si wona ɗon mi tawaka andu dey haray a lundike bindi ñande mayɗa wo dewgal ngal ko heloyeygal 90% rewɓe wonɓe doguɗe ɗo ɓen koɓe mawɓe mo wiwno ko ɗon mayata yaha noon ha hande ɓen mawɓe makunoɓe ɗum haɗa ɓe fatike debbo gina ɗo noon joni ɓe mi acciro sabu mumɓe ɓe ala ɗo hande komin wonɗo ko debbo laamiɗo si ñawama ha hontude honɗude si oustage hombode addama ɗon dewgal ngal ko helaygal fi honɗum haɗa giggol ala ton yurmede ala ton na fi allah jombidira ko jombidira ko fi wata ndene jiwo o yaltine ka galle mawɓe ɓe ma kayno awa si ɓiɗɗo ma ɗumannaki ɗon ko a woni ko sali sina ɗum mi ronkatamo nene jon kadi forsa ɓiɗɗon o jombe ɗon hara pellet jiwo on falaka baba no andi o falaka nene no andi o falaka feere noon heɓo gorko o heɓa feere immo ara Europe ƴetta mo adda ɗo hande kadi o fuɗɗo fontade lebbi ɗiɗi hitande duuɓi ɗiɗi tumɓe nana mawɓe feƴƴini toon hande kadi o inna alhamdulillahi o wullaka guite o yetta Allah ka nder ɓernde fi honno o andi dewgal ngal fokkiti hande kadi hari himo connecti ka hoore makko mo faala on joni noon ɓen fof ɓe tawtidiri hande kadi ko waaja wo ko waaja pellet giggol ala ton sobasman fondation dewgal ko giggol ngol e yurme nden e teddugal ngal si tawi noon giggol ngol ala o yurmetake ma si giggol ngol ala kadi o yiɗatama o teddintama hande kadi joni noon yo gorko heɓu haqqil si debbo udditi hunduko mum inni faala kama an ka no woodi ko jaaboɗa ɗon si ɗum no feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe almiftahu saabe min mafatihi risque silatu rahim saabiwal jeɗɗaɓal ngal e saabije udditayɗe arsike ɗen ko jokkugol enɗam qala sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah on mo jaɓɓe kisi yewni mum maaki man sarrahu an yabsuta lahu fi risqi aw yunshau lahu fi asari falyasil rahima wo kala e moɗon faalaɗo yo allah yeññam mo arsike makko on o poɗanamo balɗe makko ɗen mbimana waɗa barki e gurdam makko on wo yo jokku enɗam enɗam taƴataki musidɓe julɓe tedduɓe so ƴetti deftere nden sunna fof so ƴetti qur'an on fof ko nokku gotum ɓeyni ya taƴu enɗam wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tutihuma si ɓe inni ya yedda min Allah gorol ngol e deyol ngol ya yeddan ɗon ɓe inni wata ɗoftoɓe si tawi noon ɓe innama ya yeddu Allah sellanta goɗɗo bi ayi haali min al ahwal no ardi wo no ardi sellantamo ka toƴa enɗam koyo gordo gardanno nder ton ha moƴƴa nder ton lutta nder ton hara yaltari nder ton kono sellantama ka yalta nder ton si wona hara ɓe inni ya yeddu Allah ɗulle kadi yimɓe mawɓe men ɓe yo Allah yaafoɓe ɓe yamirtama yeddugol Allah probléme hoy ko arata toon tosugo ñogo ñaga hoy koye doginima musidal koye accintinima famille andu ko ɗum woni husranu dunia wal akhira perdugol adna perda lakara en ɗan taƴatake nelaɗo sa sallam ɓe maaki wo jokko on kala jokkiɗoma mi taƴay kadi kala on taƴuɗo fi en ɗan koye rento e fi taƴugol en ɗan probléme hoy ɗo min oɗo men famodira oɗo men famodira mi yaltiga musidal ɓe famodirtake ko sonko wi to ñande ɓe ko musidal e muusidal ko musidal e muusidal mawɓen ɓe maaki ko waɗɗoma o waɗanayima kadi hande sa yehi weeli janngo sa yehi metti andi to hanki welno kono ñande ɓe luttata welugol ñande ɓe kadi luttata mettugol miɗo wasiyo hoore han ko nelaɗo sa sallam wasi en kon ko satti o ko satti wata goto taƴu enɗam fi honɗum sarti ko watta ha enɗan taƴa kon alhamdulillah Allah no dendi en ɗum ɗon goto innetama ya yeddu Allah haray noon no hewtiroyte noon no serti e hoore konko serto fof luttu nder ton etoɗa ko falɗa sansude kon sansa hara hiɗa nder ton sonko nder ton moƴƴintino nder ton lutta nder ton hara yaltari nder ton
kono sallantama few ka taƴa en ɗan no tawa ko uttata arsike bani adama jokkugol en ɗan nelaɗo sa sallam e maki innama yakulu zib ande dey ko bonor ndu ñamata min alganami immorde dammi ɗin woko alkasiya ko gol dammol weddikol yawgol tum min heeɓi feere miɗo jogui nationalité miɗo jogani hoore am suudu miɗo jogani hoore am moyen miɗo jogui contrat duré indéterminé no waɗi o mi hatoñina e goɗɗo andu bonor num ko a woni ko ñamata bani adama no wayno ko gaynani hoore mum wo ko wiyeteɗo allah subhanahu wa taala amma kala bani adama luttuɗon fof ko low ɗum yehoy ha noggo tawata wata gaynande hoorema hay si tawi ko ñande laatiɗa fure si ɗum ɗon feƴƴi almiftahu thamin attawakkulu ala llah hoolorgol allah qala annabi sallllahu alayhi wa sallam law annakum tatawakkaluna ala llahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yarzuqu tayru tahdu khimasan wa taruhu bitana aw kama qala alayhi salatu wassalam toɓɓere jeetataɓere nden e saabije ko udditata arsike bani adam ko hoolorgol allah ko heɓu ma wo allah hoddirino ɗum ɗo heɓayla ƴetta fawa e allah hay si tawi ko goɗɗo woni sabu accidamo toon kanko e allah bani adama ko hunde wotere hani gomɗingol hoolo jogito ya andi to wondema pelleti a mayey ɓe wino man lam yamut bi sayfi mata bi gayrihi sa mayari fi allah hara koye fi allah wonɗa a mayey hara hina e fi allah wonɗa kono pellet kanko be maya joni noon ɓay ko be maya toro allah nde hiɗa maya hara koye hoore ko moƴƴi kon koye hoore fi allah kadi woni ko mayɗa yo allah hokku en timmode labade a nuktatu tasiya min mafatihi risque toɓɓere jeena e ɓernden e saabije udditayɗe arsike ɗen woko alhajju wal umra waɗoygol hajji e umra no uddita arsike bani adam nelaɗo sa sallam maki alhajju wal umra fa innahuma no ɗin ɗon ɗiɗi wo yanfiyani lfaqra wo ɗin no itta basal wa zunubu e bakkatu wano andirɗen noon si goɗɗo ƴetti ni jandi o naadindi e nder yiite o wulnidi ha ndi wuli o yaltayota korikori on fo wi ko ni bani adama laaɓirta bani adama ɗo fo buyno e hakkudeji meɗen ɗo wallahi summa wallahi si ɓerɗe maɓɓe ɗen fewti hitande ɓe wawi yaade ɗo tottoya umra ara sa waɗi umra hikka waɗoyi ko arata kadi bakkatuji ko waɗɗa kon hakkude fof allah yaafikema konto ɗum ɗo heɓato si wona makka waɓutu goto mo juuloyɗa makka yo allah jaɓan sakkitiɓe yawde ɗon e adinoɓe yawde fof ɓe yahari ɓen kami turki rabbul ibade yo allah newnanɓe no ɓe yara waɓutu goto ga suudu kaaba no fota salatan fi masjidi l haram ka 100,000 sala fi ma siwa al madina wal baytul maqdis waɓutu goto mo heɓuɗa ka kaaba no fota waɓutuji guluje temedere hara hina madina ma ɗum baytul maqdis ala ka heɓata ɗum ɗo si wona makka heɓugol waɓutuji guluje temedere bani adama wuuray ka wonɗen ɗo ma nokkugo duuɓi 53 53 ans hiɗa juulude si heɓa noon ɗum ɗon musidɓe julɓe teddu e ndi jawdi ndi marɗa ko hawni tuma marɗa ndi ko ha tuma nde mayɗa yimɓe ronandi ɓe piira fi mayɗi ɓe waɗani kay ko allah yiɗa yarlaki hadi ƴetta yaha totto ya fayla o laaɓa e bakkatuji alhajjul mabrur laysa lahu jazaun illa aljanna wo hajju jaɓaɗo wo allah mara joddi hay e hunde ko yoɓayma si wona natal aljanna ko nusiɗen juulde janga hoora hajja rento e boneji nano fi aljanna heɓora ko fi ɗum yono wo hajju jaɓaɗo joddi mon ko aljanna ko mboni falaka ɗum ɗo ƴette jawle ɗen naɓen ton otoje hino dogine ɗo hananoka ka ɗen soode sina tumane makka iwta cuuɗi no darnaka meɗen wallahi hananoka kaɗin darne hara makka iwtaka parcelle ji no soodaka meɗen hectare ji no woodi woɓɓe fewɗo e nder Conakry fop kala ka wowdira hara ɓe mari ɗon parcelle cour fermé fof kono wallahi hara ɓe anda kon to makka hikkori ko andini ɓe ka makka hikkori ko ɓayi ɓe ande ko to wona fewtere juule yo allah danda ɓeɗo ɓe mayde ɓe totto yaari farilla hajju ko wallahi summa wallahi karamo ko ɓen ɓe wi wo kala heɓuɗo feere o ronki hajjoygol falyamutu insha'a yahudiyan aw nasraniyan wa ma hum bi muslimin kala heɓuɗo feere o sali hajjoygol ɓe maaki simo faala yo maayu ko alyahuda ma o maaya ko annasara ɓe wondiri wo pelleti on hina o julɗo fi on non o liɓi tugalal gotal e tugalel islam ɗen joyi arkanul islam ko 5 jowa ɓangal ko hajju baytillahi lharam hajjoyga ko suudu allah ɓe waɗi condition manistata wonande on kala heɓuɗo feere parcelle Conakry mo 100 millions 200 millions kaabele ma ɗum lambanji to ɗa jogii ɗin 3 4 tawata inna heɓaari feere yahugol makka ɗa watti passeport européen nga jiifama hiɗa jogii ɗo appartement mo yoɓanta hoore ma 1000 euros lewru be lewru inna heɓaari
ko Allah ɓuri andude alhaali ma on andu kadi dow ko Allah jonnuma jawdi ni ko capable kadi jaɓɓitugol ni kala nde o faala kadi ko capable kadi jaɓɓitugol cellal ngal o jonnuma ngal kala sawoɓe nde o faala ko ɗum andirta hajju hanaka retardede a anda ko hawne tuma selluɗa a anda ko hawne tuma marɗa a anda kadi ko hawne tuma wuruɗa ɗum ɗo fof no wawi taƴude e nder minute gotum ino toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dikkinan en amiru meɗen on waɗa nawnare ko ɓe nawni gon fukkirde bakkatu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ba'd المفاتيح الأخير من مفاتيح الرزق الإحسان إلى الضعفاء سابي والسبب بانغال إسابي يكو سترتكم مجره وكو مجيغول إلوب بنكدي لؤدو alhaali wono ardi ko aliyatimajo moƴƴo e makko ko fofuɗo ka feere woƴƴo e makko ko fofuɗo ka angal moƴƴo e makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo allah on wallirta on hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum Allah addirta ballal e moɗon o arsikirta on kadi illa bi du'afaikum sina sabu ɓe lowɓe moɗon yo Allah waɗu en wallitotoɓe ɓe lowɓe toriki Allah lowɓe meɗen men yo Allah on yeɗɗinɓe mi sakkitora yewtere annen andintingol hoore an andintina on haray hitande wotere e hitaliji meɗen ɗin woni e lannude ɗo koye donki wonnen ɗo haray hande no gasa ko nogay e jeetati ma nogay e jeenayi donki nde hitande ɗo kadi nde yeehi yo Allah taw nde yaadani en e bakkadu kala ko faggiti ɗen yo Allah taw hitande nden fof ko wonande polgal wonde e arde nde ya rabbal alamin haray lewru wondu e darade ɗo ndum hawnay kanu daro e dimanche faɗɗi janggo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo afdalu siyam ko ɓuri moƴƴude e korka kan fop bada ramadan si suumayi on feƴƴi wo ko chahrullahi l muharram ko lewru jombente ko hoorete kon fof e sunna si tawi farilla on feƴƴi ko Allah ɓuri yiɗugol wo ko horugol jombente ɗo nduɗo noon wo ko chahrullahi ko lewru Allah lebbi ɗin fof ko Allah jeeyi ko fi on woni nduɗo kanko jeeyndu ko fi piiji boyi no waɗi e ɗum ɗo hawnaki ko fi ɗum ɗo yewtoyte yontere hannde si jeejo yontere hannde jaɓi kono haɗa kala heɓuɗo feere heɓlo fewn ɗo ta innu ko suumaye tun hoorata si goɗɗo no horude joni ko ɗum woni zakka ɓandu ma ndun en itta e zakka jawle ɗen zakatul jasadi ko asiyam ko korka kan no andirɗa ɗon a itta e zakka jawdi ma ni zakka ɓandu ma ndun kadi ko ngol horugol mo ɓe yo wakkilo hay say ko balɗe sappo heɓa e nder lewru ndun fof si ɗum ɗon fof wawari newade mais ñande jeenayyi jombente e ñande sappo jombente nden ñande wakkilo hoora ko honɗum hoorante e nden ñande mi tentinayi nden ñande sa hoori nden ñande Allah yaafotoma bakkatuji ɗi waɗɗa e nder hitande joni noon a hoorino ñande arafa Allah yaafikima bakkatu e nder duuɓi ɗiɗi sa hoori kadi jeenayi on e sappo on siɗe ɗiɗi kadi ɗe newaki wakkilo hoora kadi ñande sappo joom bente on fiyo Allah on yaafoma bakkatu mo waɗɗa e nder hitande mi toro Allah yo Allah on tawne nde hitande ɗo kadi mi toriki Allah subhanahu wa taala fi nde juulide meɗen gang mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah okkorɓe feere e fiira no ɓe wawata hettirde ya rabbal alamin kala jogiiɓe jawle ɗen ka meɗen e ka maɓɓe to yo Allah eltu ɓerɗe maɓɓe ɗen no ɓe dépensira fino nde hettora mi toriki ma enen ɗo kadi yo Allah lerɗin ɓerɗe men ɗen waɗen fi sabilillahi fino ɗum ɗo wuurira allahumma aizza al islam wal muslimin allahumma aizza al islam wal muslimin allahumma la tufarrig hadha al jam illa bi zambin maghfur وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله لا والكسل كلا والبي والإبانتال